Qatar PhD lembaga Swachh Bharat Mission menen ga sikle par plat ki khasantali ki kali ki balang ke kali ke nyut ki banya de ki boarding elik nakam ta ki khan artli ki cluster jangka Southwest Kasel district ki bakan thop ya ki village and water sanitation committee ba fair ki dan po Southwest Kasel district bakan hakali ka jagalang nakalang jo deputy commissioner de Southwest Kasel district ba tilungwa ulong ba ke plastic akini ki si ki bam ta ki mishu ba chebre pathar saru chakyar rei kia long gajing mentoy nam ta ki pa ba akaba ki dan ki bri ki bla ban kit na penyan kami ki na kui pat ki jingmi Ti hasin kian tilong kaspa larang inang banlum yang iki. Inang banlum yang iki na arab sibun ke yang kinsa don ki dong thin bat kinsa sina ya ki mar kijin kam jami begitu di plastik tiba nila pret saya ki kisin te kumrang mana ba YG ba ngidi ban kot sa kata kaput ka bagyang ka zero waste te kadikata kan ka zero waste kamot ba ngan su uno ka bangin bread orang ka kalalong ka spa warga to ka nyot sbo ka bangi joya bo mo kalalong sbo ya ka to sasar kithiet lasong hak plastik kithiet nomor ya thung suntiu yang ini ki plastik pada ki bilar plastik pada ki kithiet kithiet sepo warni hat site ki thang mat sapen sasna ki plastik bagi sintex te har kam man shu kono ka jing kanyo tapno kanyo dan ka ofisial berka sa nutrisi singkin te har baide begini dan kam kini di cluster ki wala ya banyo ini kali dan kam ban ya pusan banyak selok banyak kren banyak rai banyak plan mungkin penkam ini kali Nalar kim penkam ka sujab bateri kan mau bateri berbuat waktu bateri kan ka bateri tosla itu lagi penkam ka ya haban plan mono marmar hi kanang ba punyo ban penkam ni bateri lada hendan le bande jingle hendan bande jingle itu dan kamban start ban pergi make engine kanang ba bateri kan dumiap mo haban plan ha kuno penkam ni kali ban penya cerum senang ban kita ki kimar kita ki nyut saya di jaga lagu baju pun syong sni ya kali kalau kayak gebas semua setai kamu mentan balara kali ke syong sni khamdas pergi mereka khamdas start ka terpatri kala banyak no na pori boy district pat menen ga sini na kalyang jongki ningilam joka senjuk ki rang ba shnong joka boy district ki lipinya kendo ya Dr. Ampari Lundo head minister hagas house ko dan po no po nang taban budin ya ka jingkwa maka jendawa jiki pa ba ban penbiang ki jaka sumar hake jaka ba fe ke dan po boy district ya kan ni kejeng le kan le lam do ba bibi makado bolong chairman bar kum juru ba bibi seliang bolong secretary joka senjuk ki rang ba shnong po boy district Kaliang jongka senjuk ki Rangbak Shnong Riboy District mantaka segi ke khatwe trik benai balai ajar pesau ngi dap ke jing sengau kumen hadin bangilai kendu ya i Dr. Amprin Nengdo i belong i minister badi bepik ya ka health and family welfare tiak ni ka jing kendu nakaliang jongka senjuk ngiliyo man pen mau biang i kam sateng katkum ka meeting ka bangiliyo ban syong man simsdam aka sitrik nai bakhat ar ajar pulai apo di RDA hall nongpo Tigi kam sateng kiba hadu mentang gilaya chakman kabanengkong kalong hakabide bat kajing bom 4 kam ka MCH hapo parila umsning tinakaliang jong i Madam Amprin ila persgo banakaliang jong ke department health department kalaya cha kan kam hakabagidon ki kam ki badang hab ban le repairing tinakaliang ju ila persgo bagil dapan penmang pisai kini ke kam repairing bat lakabi lenti ba hapo jong ubanai Jun on pendap ya kanika MCH but on supply no ya ka nakabenta ban agi jing sumari ki pajba jong kanika than kejungi kabar pat ka kam kabangi yo ban penken mau kalau hakabide bat ka jing suki
hakabidi ban pentre ya ka trauma and emergency hang ni ponong po nakaliang jong i madam amperin ila pensngo bayagan ka kamru kumbolong menta new 4% ladap ban pentre bat ngikibi lenti bahapo jong ubunai junhi ya ka kamru on sayo ban pri perdano hakaba kani ka trauma and emergency kan sayo ban pentre kampurano tinang ta susu ngeliok ruban penkenmau ya ki kam ki bede bat kajing penkiu kerdan ya ki shop center saki PHC bat ki PHC syaki CHC hakabidi bakani gisgo ban penpau ki jing komen badakaliang jong i health minister election kia hakaba kidon ki CHC ki baladep ban upgrade kumbengi yo jing tip bakani ka bernihat PHC ladep ban upgrade ka syaka CHC tikidon ru ki shop center ki baladep ban upgrade syaki primary health center hakaba kalis jong kini ki shop center insa pha asingi officially bat ngi sayo ban page kinu kita ki shop center ki baladep ban upgrade ya ko joko pon ngi yo ru ka ban benpau hakabidi bat kajing duna jong ki nongtre naduk ki staff nurse bat ki doktor ha ki CHC ki bulan pok atem riboy ke jongi dinakaliang jong i madam iladep ban benpau baladep ban khot advertisement kumba ar penyungut ki staff nurse hapo riboy district bat sian ye kini ki sakhot ki interview ban ngingit scam bahadin baladep ban interview kin sayo ban thung kam ya ki ar penyungut ki staff nurse ha kani ka them riboy ka bi ke jongi di kita ki kam ki ba nakaliang jong ka sunjuk kirang basnong ngiliok ban keren tinggi penpau ke jing dokumen ka bahak ni ki khindat banai nakaliang jong i Dr. Amperin Ilashim Kia nak menta ban penbit penbiang ya ki jaka ajing sumar hangne po riboy district